صد شست یا کرێکارên Herêma Kurdistanê destebera Komalatî bu hatiye çêkirin ku pêştir seda 10 bû. Bi giştî li ser rewşa kirêkaran çawaniya cebecekirina vê yasayê û sê heyvendî xistina rû yan jî cebecekirina wanên me ji wezareta yan Encûmenê Wezîrên Herêma Kurdistanê derketî bû înana kirêkarên biyanî heta cihê kirêkarên navxwe negirin. Ji hêjaya Zekiya Seyid Saleh berîkara wezareta kar û karûberên civakî ji dihokê dipirsim. Xanima Zekiya gelek bi xêratiya Kurdistan 24. Em destpêkê li ser rêjeya bêkariyê biaxivîn ku roj bi rojê li Herêma Kurdistanê destê kar zêde dibîtin. Hevdem rêjeya bêkariyê zêde dibît. Kirêkarên navxwe gelek dilgiranin ji destê karê biyanî bu Herêma Kurdistanê ku bê sansûr roj bi roj zêde dibîn. Bu vê armancê ewrên mayên hewa derkirîn li ser çin û kengî dikevne warê cêbecekir. زۆر سپاس سڵاو بۆ هەوا و بینەرێتیت کوردستان 24 مە بڕیارێکیە هەیە ئەنجومەنی وەزیران دەرکەفتی و بڕیارە یا 172 گورەی وێ بڕیارێ بیابیتن 75 سادش کرێکارێتیت هەر پرۆژەیەکی کرێکارێتیت خۆمالی بن ji bilî hindêjî ew rênîmayêt ku hîn behs jê dikin yê li Encûmenî Wezîran ku ew jî derkevin bo hindê ku em bişên rêkxistina ya wan kirêkara bikin ku ji derve têne Herêma Kurdistanê. Ewa hey nûkemel Herêma Kurdistanê her sala 2008 em şên bêjin kirêkarê biyanî hatine Herêma Kurdistanê. Beşekê wan ew bûn ew ê bo proje hatîn عفوا بشكل ديترجي أو كريكارت يتناف مالانا أفيد بروجا ما جوري قانوني أم تعامل قال كي وكو وزارة كارو بارد كومالاتي كود قانون داياتي أو كريكار شيتن بهت هريما كردستاني كو أجر أو اختصاص الهريما كردستاني نبيتن اوی کرێکاری پڕێکێتێت یاسایی ئەم داخلی هەرێما کوردستانê بکەین بۆ هەندێک و بشێتن ماوەیەکیدا ئەو کرێکارێک و دەفی کار دکەتن فێری کارێوی بهێتەکردن یان اختصاص و شارەزاییەوی بهێتەکردن و پشتی هینگی vەگەڕیتەوە وڵاتێ خۆ هینزانن jî nûkel Herêma Kurdistanê û Iraqê bigiştî jî کرێکار تێنە عێراقê jî احتمال ئەو کرێکارە ڕێکێکی شڕێکا تێنە Herêma Kurdistanê jî هەندێک کرێکارێ تێن jî احتمالەش Herêma Kurdistanê çene Iraqê ku bi gûrey ew ittifaqatê hene em wekû Herêma Kurdistanê me çi yaddaştê tefahumê gel hiç welatekî nînin ku em kirêkarê biyanî daxilî Herêma Kurdistanê باشه مادام Musa Xanima Zekiya belkî kompanya gel kompanyayê dîtire wan îtisalatê gelek hên bo daxilkirina ya kirêkara bo Herêma Kurdistanê. باشه Xanima Zekiya çend kirêkar li Herêma Kurdistanê di wezareta we de tûmarkirîne û çend kes hene di temenê kar dane li Herêma Kurdistanê û bêkarin we hejmarek rêjeyek heye ew hemî kirêkar nahên xwe tomar bikin hindek kirêkarê hene ku pêdivî hindêye ku bêkar e divêtin karekî peyda biketin têtin xwe tomar biketin li dev me bû nimûne û em wekû lînkekî mabeyna wan û dîsa û kompanya xwedan projeyê heyn em karî bû peyda dikin bû nimûne sala 2023 da ما 1821 کس یک کار اخستین پرێکا ڕێڤەبەریەت ما چونکو ما ڕێڤەبەریەت پەیوەندی دارێت هەیە سەر ئاستێ پارێزگەها و سەر ئاستێ ئیدارەت سەربەخۆیەتیەت Herêma Kurdistanê ku ew kesê bêkar bîtin diçîn navê xulwêrê tomar ketin û em dêbolkarî gerhîn ku me divêtin dahatî da em vê sîstemekî bû danîn و بهتا سیستماتیک کردن با هندی که او کسی بیکار بیت یک سر نوه خلویر تومار کت و همشین کارکی با پیدا بکن یا دیتر او تومار کردن نکمه او کرێکارن اوید که هاتینه دسته بر کردن که جناب تب خوشی آماجه پیدا
نوکه 165,000 کرێکارێت یە تۆمارکردیێت هەنکۆت هاتیینە دەستەبەرکردن نکمە و مافێتوان پارێزراون هەرکێتوان دیاریکردینە وەکوت هەردوو قانونێتیت کار و قانونە دەستەبەر و خانەنشینیە کرێکارەدا هاتیینە دیاریکردن. باشە خانم زەکیا کرێکارên بیانی یانجی پەنابەرên سووری حتا ئەوەرێن عێراقی مەدانە کار حتا ڕادایەکی داگیر کردە دەستێ نافخۆیە کار گەلێکیان کردە و گلە و گازندا سەرەکە یا خەلکی هەرێما کوردستانی ji کرێکاران چینە هەژاران ئەڤەنە هەوە چ کردە بوو کێمکردنا ڕێ ڕێژەیە هەروەها زێدەکردنا دەستێ کارێ نافخۆ وەکی من ئۆمەژە پێدۆمە بڕیارە 172 ئەنجومەنی وەزیرانیە هەینکو ئەو بڕیار دیار کرد 75 سادێ هەر پرۆژێکیان هەر کۆمپانیایەکە هەبیتن پێدویەک و کرێکاری خۆمالی بیتن بەس بالنسبەت کرێکارێت یێت سووری چونکو حکوومەتە عێراقی تعاملێت کردن وەکو عێراقیەک تعاملێل گەلکەش بەر هەندێژی پێدویەک و ئەم ما یادداشتەکە یا تەفاهمێل گەل حکوومەتە عێراقیژی هەبیتن و ئەم بڕیارێتوان جێبەجیکەین هەرێمە کوردستانیژی نسبەت بی بابەتی کرێکاری ئەوەرە بیت وەکو هەر عێراقیەک تعامل گەل هێتەکردن و خەلکی عێراقیە و متعاملە یا عێراقیل گەل هێتەکردن چونکو حتی بگوێمە یاسایەکە تایبەت هەرێمە کوردستانێ چه یاسایە کاری بیتن چه یاسایە دەستەبەری کۆمەڵاتی بیتمەنینە یاسایەت بەرکارێت یێت کەڤنن یاسایە دەستەبەرە کۆمەڵاتی تەنها ئەو یاسایە کەڤنە کل 2012 تعدیلات شلای پەرلەمانی کوردستانê ve hindek تعدیلاتیت بۆ hatîne kirin me yasaya ya karîl vê kabîneyê da me amade kir û çû pərlemanê Kurdistanê û hate pesend kirin bes mixabinî ve ji ber dirêjkirina mavê pərlemanî wê biryara ya dadgeha federalî da neçûye barê cêvecêkirin dîsa reşnivîsê yasaya desteberî komelatî jî me amade kirî nûkê encûmenê wezîran e bes bi karkeftina hekû dibêjin an jî serveçûna ya mavê pərlemanê Kurdistanê em neşiyayne virêkeyne yan jî arasteyê pərlemanê Kurdistanê bikeyin bu hedê ku yasayê taybet perêma Kurdistanê ve derkeve. خانم زکیا بس گل هندێژی دا هەمی هەوڵێت خۆم دەین کو پرێکا ڕێنماییە ئەم ڕێکخستنە یا کاری بکەین ناو هەرێما کوردستانê û تایبەتیژیت بەرژەوەندا یا خەلکێ ئاین کرێکاری هەرێما کوردستانê دابیتە کرێکارên هەرێما کوردستانê gelek meqdûrin gelek cara em çavê xwe bînîn ser cadeyan bidem ji mêrên dûr û dirêj di remezanê da di rojên germa û rojên serma da li ser cadeyan e di demekî da gelek gilew gazindat ken dibêjin evarên mayên hikûmetê de yê serokweziran bixûne bû çî rêjeya 175 lê kompanya û dam û dezgehên dî kompanyayên dî projeyên dîn ku li herêma Kurdistanê hatine û kar dikin ev rêje nahête cêbecêkirin bû çî hîç sansorek û dîvdaçûnek bû vê rêjeyên nîne beh hemî hewlêt xwe em dê deyn û me dayên jî bo hindê ku em vê rêjê biçespînîn û lîcan me yê heyn bo hindê ku dîvçûna van projakin me dîsan jî mufettişiyê heyn ku hem mufettişê yê desteberî komelatîne û xoşbextane di vê kabînê de em çiyayne 12 mufettişê yê kar jî ku berî nûke her nebûyne da mezirînî biryareka ya cenabê serokê حکومتا هەرێما کوردستانê وەکو عەقد بû hindê ku dîvçûna ya van proja bikin û lîcanêt me berdewam dîvçûna wan proja dikin û hewan kompanya dikin bo hindê bişên vê rêjê biçespînim bes hûn xwe jî dizanin ku rêja ya zora ya proja li herêma Kurdistanê tey ji ber hindê jî ta ku bişên hemiya bixîne ser sikeyekî wextek dibêtin bes ev meعناوê ew nîne ku heker cihekê em mixalifekê bînîn em tişên pirêka
بشت یاساییت کو ریببریت مهین دیوچونه بکینو کبنه بر پرسیاریت یک یاسایی خدا کاری بیتن یانجی حتی اگر کریکار جهندگ جارا مخالف بکن چونکو ام گوره قانون و رنماییت مهین ام کارت کن افسالای کردستان چند کریکار دکار جان خوش دزده خانم زکیه و چند بریندار بونه او راستی بیتن رجا درست بر دست من نینه چونکو ما ام گل سندیکای کریکارم ما تنسیقه که هی بو وی بابتی بس بالنسبت ما وکو وزارت کاروی بارد کمالاتی هکر یک کس جی بیتن گیان خود دست بتاتن سر پروژه که نتیجه سستیه که یا خدانه کاری بیت یا سستیه که خود کاری بیتن یعنی یک کس جی بیتم نسبت ما زور یا گرنگه که هم دیوچونه بگینو هم بزانین که سستیش که بویه اگر سستیش خدانه کاری بویه دیکوی بر پرسیاریت یا قانونی اگر سستیش کاری بخوشی باید چونکه هندک جارا گوره او رنمایی ما در کری که رنمایی یا سلامتی و تندرستی و سلامتی یا پیشه 2024 ما در خستی بدویه که سلامتی یا کاری جه کاری بهت پاراستن جبر هندی گوره وی او بندو ماده قانونی گوره وی رنمایی عمل چارچوبه و بندو رنمایت قانونی در خستین سستیش هر لایکی بیتن کویتا بر پرسیاریتی یا قانونی و اگر او کاری دستبر کری بیتن دیسان ما فتوی پاراستی نب گوره قانون یا دستبر یا کمالاتی تایبت اگر یه دستبر کری بیتن چون که هندک جارا کارت ما یان خدا کاری ناهتن کاری دستبر بکتن و اگر دیار ببیتن شلای مفتشت ما که سردان پروژه اید کن او اخفا کرن تیتا هجماتن و که بر پرسیارت یا قانونی زکیه سید صالح بریکار وزارت کارو بار انجواکی گلکس باز